हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु उमाकांत ये वांडेस खुशी मिनी ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। देखो आम खुशी बर्तमान घर को आसिली केमती करुच्ची आम ड्यूटी आसला मामा देख रुटी करुच्ची देख आम खुशी केमती कारनामा ये देख खेलुची से बर्तमान देख केमती घर केमती करके पकई देख मामा ये देख केमती एक्टिंग कर आमको देखिकी झील खुशी खुशी देखु ना ये किए एमती कर आज कुकु दबानी खाया दबानी एमती उपास रही खाई एमती सब कर देख से भावी कौन आनी बोली ताली मार खुशी रे जे कौन कौटा एते खुशी देख तार कौन खुशी केते ता ना खुशी खुशी ए खुशी देखो सर बर्तमान रुटी करदे चलती रुटी सेका कौन मामा कौन कौन झील कौटल कौटल माँ कौटल तुम चप कहीं नाई तुम किए ना यही तो अच्छी एटा कौन सी पकई दे पकई दे पकई दे पकई दे हाँ ये लगी जाए माती जाए सी देख देखा केमती कहीं यहीटा खुशी कौन कर कौन है कि ये पड़गलु कि देखी कौन है देखी देखी ये जो होगा कि ये पड़गलु कौटा पड़गलु हाँ आस आस झील कौन ये कौन जिया कौन कौन मामा बर्तमान खुशी बिस्किट दौरान आम खुशी एक्शन कौन 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 लो माँ कौन बाड़े कौन माँ झाड़ू काढ़ झाड़ू रखने बाड़े ये कुकटा से देखी कौड़ा गला
କୁଆଗଲା ଲୋ ମା କୁଆଗଲା ଲୋ ଧନ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋକଟେ ଦେଖିଥିଲା ଲୋ ସେ ହେଇଟାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲା ଏଇଟା କି ଲୋ କାଇଁ ଝିଅ ଥାଉ ହେତିକି ଥାଉ ହେଇଟିରେ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଚାଲିଲା ନା ଥାଉ 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 କାଟିବ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦେଖୁନ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଝିଅ ଖୁସି ଖୁସି ମା ଝିଅ ଶୁଣୁନୁ ଝିଅ ଥାଉ ହେତିକି ଥାଉ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଦେଲ ରଖିଦିଅ ଝାଡ଼ୁ ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଆମର କେଉଁଠି ରଖା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖି ମା ସେଉ ଖାଉଛୁ କି ଆମ ଖାଇବନି କି ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଝିଅ କେତେ ଖାଇବୁ ଲୋ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କୁକୁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆମ ଖାଇବୁନୁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏଇଠି ଦେଖି ଆସ ଏଇଠି ଆସ କହିବି ଆସ ଆମ ସହିତ ଆସିବ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେତେ ଯେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କହିଲେ ତାତି ବୋଲି ହାତ ମାରୁଛି ନା ଚାକିରି କରିବ କି ଚାକିରି ଡାକ୍ତର କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କେମିତି ଝିଅ ଏଟା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଟା ମା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଟା ନା ନା ଏଟା ଓଳିଆରେ ପକାନା ଏଟା ନା ନା ଝିଅ ଏଟା ପକାନା ରଖିଦା ଏଟା ଓଜେଇ ଦେବା ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁର ମାନେ ଏଟା ବହି ଦେବ ଇଏରେ ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଟେ ଥାଉ ମୁଁ କାଲି ଏଇ ନହେଲେ ଏଇ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବା ଏଇ କ'ଣ କି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଝିଅ ବାପା ଦେଖ କେତେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ତୁ এইটা ବୁଇଁଟା ମାରନ୍ତିନି ନମକର ବୁଇଁଟା ମାରନ୍ତିନି দেখ নম করছে কোটা ଥିଲା এটা তো ରଖିଦେବ କୋଉଟା ରଖିଥିଲ ଦେଖ ତା ମାମାକୁ ନମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମତେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗଣେଶ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଜଗାକୁ ନମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି କରିଦେବ ନା କରିଦିଅ ଦେଖ ଜଗାକୁ ନମ କରିବନି ହଁ ଜଗାକୁ ଟିକେ ନମ କରିଦେଇକି ଆସିବ ଯାଉନ
ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ